Kubor nakaslem jong unongsan hima. Urang ye lek kai cricket na Southwest Khasi Hills u Divan Lingdo. Ula keno kala yu president ka Southwest Khasi Hills District Cricket Association u Bantai Dor Lingdo. Bala ajing mat yu u ban yat ba chakman. Hadian ba omshim na syajit ban mi khmat ya jella na ka benta ki lempong ye lek kai senior ban penyat da ka BCCI jong ka ayom ye lek kai arajar arpusan hadu arpun riu. Haba penpau hagilat patai kubor haka santrik unai lar arhajar arpusan. Utai urang ye lek kai ule thu da ka baong. Hadian baka kerteng jong u kamshim la pau hapo katop jong ka kenhon ye lek kai ka jilla lapen tip show president ka Southwest Khasi Hills District Cricket Association ndai ka jubab ka ba ula yo ka long ba ula ong ye u banyat bachakman namar ka e ka ba ule ka dei na ka benta ka babha lara uslur ban mi chakmat komta utai president ukloy ban kershan ye u kani ka jing kan thok ka lau divan ka lawan hadian ba kinong yalam ka tei ka senjuk ba kan thop yo president ba u secretary ba bakhan nong siet Kebelapan pau dang shen ba utai urang ye lek kai, lapan lek ran yang kathan Southwest Khasi Hills District. Kat kum ka jing pelat ka Meghalaya Cricket Association ha ubanai balala, kila don lai pu arngut kirang ye lek kai senior, kiban mi khmat ya ka jella nadu ka Ranji Trophy, T20 Syed Mustaq Ali Trophy, bat ka Vijay Hazare Trophy, jong ka ayom ka banwan. Kini ki kan thop ya arphongut ki bam dei ki khasi kat ba marhanriu ngut kirang ye lek kai ki badei ki khasi bat garu. Tengah ada di event Shalingga dengan stesen berlupa di Paibat kecing kerajaan stesen yang mulai jalan keren kecing kerajaan kita ki daun mereka lihat saya dengan ngapan pau piu mentang keren kecing siapa parok keba ngangadang yang pensio pi Paibat dengan nah kalian macongan ngapan pau kecing sosial dapat taka presiden bat sekretari badai nak distrik jongi bakila pelak itu bor sisen ba kiong ba ni kumbabe bangin pak yu unik nak hat ketua ketraya ba ubanra ban kejing penlerai kejing pensusi yang ini dengan ngawan hane mat ngafun ya presiden ba ngangan lesho press bat kiperlak Tiu ong nga kilay ya cikmat le ek pa pi le ek babha lada pi shlum ta nga support pi de nga ngala fun perlok tamba kim yalai pe de nga wan marwe dala wan marwe de nga hap kran ang yala de banga kran ban yetho de nga fun ya utu presiden nga ong ba balai kami keteng jonga mo Jing sya ngala lep ha ngala ke performance ngala ngala pun iba ngala lep ha te kato jing syet kesni ha asam ki pelong tu terya ngala ngapen pau kesap lejong ngapen pau ketaro dalawannya uyaro uang ba pila lek kai ha te hadin nang tempat lai tu kuba uang hanaba ikum lerai ban pha unik na te jing sya ke banira aminga ngala mi syukwa Kalau penpawi ke ba ngai kendo nilai to traya utu push pada nakaro sakli na ki bayal kailan kuma ailan rete wa ailan yakito kiwai telada wa ailan yang kumba wa ailan yo utu udka ka MVP jongaro khlain performance jongaro khlain lama ngatit nga tang argim koyotit ya game kene las yang klem awre manwe yang nak hadu bahwa te bantin marwai kisah tada kisah te ngalayo bantin mo ta ka beling ro ngapatang arba ngayo weekend ban ngai program lagi arba te hajin syak la dai banira tu na ka district jungi te idan situ iwei amana kam perform te ngong lada nganga perform te pek ka kiros mar to kila pen hajin syak chwaban kran kila de ban khat ke nyanga ane ban fun nyanga ba lada phi ki bakla nga ade kum ukun mo district jungi de jing sha ka mi ukun lada bakla te ka de ban khat ke wan hayeng kun balai pi la bakla jing sha ke kita ka mi kam la re ukun ban ong lada me la bakla ki le ke ba me wan me yak stu bat ka district ngam kwa re ba nga kan paulun ngam khat ya district jong
maka dari kami yang pada barang cipun kijing guna ngasih mengalap ya kendo distrik madan itu iseng lang yang itu bang kum ngapen keluar ngan itu ngam dere bang ngapen keluar ladang asyam distrik kajong ya lakai ngan itu dere bang tan mau masih itu ki ai ka kapet ke basikhet kumdo kan yang nak banya lakai kapet basikhet baru don kipor baki ai borim dei mangahi banga ngakren ladang akren ma ki ta banga patte don hero banul benkren Indonesia lagi ki baya lekai honto mo ka performance nga hajing siya ngade wen ki kito ki bala saja namar yo lekai tang arsen kaboleng ro arsen yo bo te utu dukhar bayo aku yo lekai license yo tiru license ngapat utu urha yotit ngani tu api sistem uyo shiron sobo de sistem praron like arbo de sistem pat uyo san playron dan makla san pratlik bol wow bai de ngapat yotit ka game balikong te basman te damis tang shiboro la au de rekum football ma dengan tu isin nama kedai ka one day kedai ka san pobar na pen iya de bang ade player jong ka san pobar bai dengan tiap ngayo shiran lagi kaprat lagi bol. Dia hagim baat ngatit aporan bat sampu nyau telik bol. Naklem awam marwe. Ngalai alek ban pendek kan ban bat kan yang kiwikan. Nrai marwe te amla rai namar kidan ki ba shuan tu ki shuau tu te marwe sana kan salah. Jing sangala ngala ni jing shit kasih pim te pre to Hasan, kane kajing klut shane madanro ani hadu tata sakajing tangga siro ketaro ai lakai asuma ngamare dangamare aran to asin single ro asuma kaklik kerajaan kemeyong taro asya be marapen iya kesat lojong bangadan dia kalian kabal lapat na yo apa kawai kagem yo apa lai ban yang ai tak aron dia game apat ngai apa tang arban dia ngai syikat ai duran yang ke ekonomi ki fresh dengan arep do manga Ano ke ekonomi ha kelas ke nilai dia ka ba game ba ke desau magini kiwi pat ki bayar ki ba kamsidin udah ubrik hero sunto bala pun ini nama ki le do ubrik hero sumla re ban le to nuluro dia insya ki dai ban tay performance berau ke ada ki page ke MVP te ada ki yang ro baju ke ni kito ki selector ma ajing sha ki dai ban page ke performance yang player ke mat fide mai pa ni presiden ni ba iya tu inga ba iya tu presiden ni ba yang ba hana ki kini ki player apa ki penrong tang slang ki penrong slang sai itu ini presiden ke ngapan ya tu ajing sha mentang pada ngan lan ya kena ajing sha apa iya tu apa ni kesyong sahai nama balik ki pendopor penlek sistem kunta ajing sha ki dai ban ailat ini kasih kan lada kindai ban petha kan ya kena ka triaba ben manga kin petha ya no banjet dai banjet kat kum kata kan ajing lagi player ya kini trial hadin bakla ada player manu budget ni manu page performance ni pak kita si selector kita labo nan si te ngam nanti bahare manu ro ita atau ki kini bakadon ke takajin le silang kema ki kadon kata emnong penmo ngam tip le tajin le silang kema mo tambanga ngasu petangnya ka performance lade kadai ban sai kan lor kine long sekawero kadai ban ailat ek khasi nama kadai ka step me khiate kamne re ka step jong karma te ya ki khasi jong kadai ban ailat kan hajing shala kuno kadai ban ki khasi jong ki dai hambon kan ban ya ki khar ne re ba kin bun ki khar ban ki khasi te kam ni hapshu